بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ديني سؤال جواب مرينا برنامج إمها بدون ترنا مرحبا دنما ديني سؤال جواب من برنامج Ministry of Islamic Affairs Ramallah mi Ramadan ma hama komme duwa quest keneste programming algo me mi program ge ben maki te be flung hipul go fede dini ek sawal ta ge jawab kenestino enka algo me program button ko fameni te be flung ge sawal ta ka jawab keneste vene gota te be flung algo me na sawal kurevene gota a te be flung algo me na sawal kur fonuvani haten no den hatarin ashen ek mi number ade sawal liuma foga SMS kurevima iradu kurevi algo me hama algo me na sawal ta libe munda tartibu te be flung ge sawal ta ka jawab keneste ve to masay kuram gendana මේක ඊතරම් හැම තියබේ ෆොරන ඊතර ෆුර්සතේ සොබේ අල්ගොමෙන්නා කිය දෝ බෑර වඩා ගන්නවා දීනි ඉල්මිරන වාහක දක්කාලුම්ගේ ෆුර්සත වාහක දක්කා තියබේ ෆොරන ඔලම් ෆිලෝ අම්බේන ෆොල වකන්තත්තන් ඔලම් ෆිලුම්ගේ ෆුර්සත හතෙන් නො දෙන් හතරෙන් අෂෙන් එක මේ නම්බර තියබේ ෆොරන නංජ සවාෆා SMS කුරවීම ඉරාදු කුරවී අල්ගොමෙන් හැම තියබේ ෆොරන ගුලා ඒ ෆුර්සත අරවාන ආදේ හැම කුරෙමස් මෙදන්නේ හතෙන් නො දෙන් හතරෙන් අෂෙන් එක මේ නම්බර තියබේ ෆොරන SMS කුරවානි තියබේ ෆොරනගේ හිප්පොල ගෝෆෙදේ සුවාල් තලි උමෆෝගා adalomena kiga hama komme duwa kes dini ilmu re bayar wadagen devwa swal tak jawab de umattaka egotu miya dalgomena ki bayar wadagen devani Sheikh Hasan Latif Musa Sheikh program marhaba ngeta ad alome hama miya de sam tiebe flung swal tak jawab tak geneste to masay kurum gendana Sheikh alome hama mi swal tak jehilan furtum swal kamati amal toga ikhlas teri umuge maana ki ko bato bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا مي إخلاص تريكا مي ورا مهم كم حقيقة بس عملته جا أرجون من كرة كم عملك يا الله سبحانه وتعالى إجوتك بيجا قبول كربا عمله نوني قبول نكربا نعمل أهم إخلاص تريكا مي بينون نيتا إخلاص تريكا ما مي عملته جا ورا مهم أهم إخلاص تريكا أي ومكي كوباتو مانه إج مانه كي كوباتو ege maane ki algon men kura amal toga evs dekkun terikame ne evs dekkun terikame mi haka dekkuma kannun algon men heyo amalu kurani eki emi evs dekkun terikame neti adi bayge faratun evs kahala riti namen hodumuge edume evs ne hama eya huga dunyawi evs manfaen hasil kurum evs ega noa gotak kurebe kura أي إخلاص تريكان أي عملوجا إخلاص تريكان وان متين كنت بدي جيا إخلاص تريكامين أي عملك جنونا ميما مهارو ميجي تريجا دكون تريكاما مي عمل بيرن من إيجا أتوما مي هنجا فشون واه كتمايا مي سنا لبوما مي كان أوجيا أي عملو أي إخلاص تري عملك نوان Shalom ti suada gulig ham suada guligin shego jawab ki garon ham itu go fede itur suada mi kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata kirit qur'anu ge ikhlas teri kama ki ha minbar ka bar wal wafa shakke besne mi ikhlas teri kama kirit rasul sallallahu alaihi kirit qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga wara boda bar wal wafa algon menne ekan egen kirit qur'anu ge etang ayate Allah subhanahu wa ta'ala mikama behe gotun bawala bafe egi tereng engayate dannawala na argono Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa mige mane ki kobato batil magon ekkibawe tibe Allah alukan khalis kurman menui kura halu Allah alukan kurman menui ebami huna amuru wegenanwe min algon menne ebe enge إخلاص تريكان أنم في منبر إبس إهن إدومة ميكو أويجن نوع أدي هم إهم باطل هريها كما كون أرجل منجة عمل إكهر بانجه هم إجو تكره بعمله الله سبحانه وتعالى حضرته قبول وجندان هم إياكو جا أنين آية جا وحي كربا فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ماني فهي الله الدين خالص كرا حال كليك فان إكلانجي أركان كرا باش خالص وجم دين وني الله ش أميما الله خالص كران أبجه أركان من كرا أركان الله سبحانه وتعالى مياه تجا مخاطب كرا باف موني كيرت رسول صلى الله عليه وسلم يا أميما كليك فان إكان أنجواير أركان من ما تشمع بدل لازم وجم بينون تو مي إخلاص تريون عمل توجا
hama yakuga ehen ayatega Allah subhanahu wa ta'ala wahimi kurabani inna salati qul kalegi fanu widal washe inna salati timan kalegi fanu ge namada wa nusuki adi ehen alukantaka wa mahyaya adi timan kalegi fanu ge mi dirhuru wa mamati adi timan kalegi fanu ge marugenna wani lillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ish ehmima alugol men neewalum wes Allah subhanahu wa ta'ala taka lambi alugol men ala komme fiyawale wes Allah subhanahu wa ta'ala taka alambi alugol men ka komme kewme wes bo komme buyime wes Allah subhanahu wa ta'ala taka kuram ehmima alukame kuri kamugawies ehenkame kuri kamugawies Allah subhanahu wa ta'ala taka alugol men kuram ekibegen to alugol men Allah subhanahu wa ta'ala mi bimmatiga labbaaf mi wani ki kuranto ila halukan kuram wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timang ilahu mi jinninna insinna haddaw me timang ilaha halukan kurumtaka menui ehmi ma ilaha halukan kurun alukan menge oti hagigatuga ehmi ma ilaha halukan kurumuga ehen evves farate baaveri ko finama e amale baatil wagenda shawmami midairage tere waage dakkar ikhlas tere kam midairage tere waage dakkar alum komme hem bes kuranje kam ek waage midakkani amal to galgum ikhlas tere waange bajje he em vejje kam gonyam den alum oi suwal ki mer ikhlas tere umgotun belun tere sitaran kon komme bay amal to ikhlas tere umgotun timanna kurambi wa kwantata ki ikhlas tere umgotun kurang hori kantata emme faratama kama ka algon men kuramwi kama ki Allah ge hadratun rakka tere kama edu ei wagote ki algon men ki ebes are bare nebbe shaytana algon men hellumattaka masakken ebakure ehme shaytana ge daluga jehijjiya algon men ekkala ikhlas tarikan gelligendan mi ehme rasul sallallahu alaihi wasallam algon men ekamattaka mi bay duaas daskor debba hebe ege tereng e duaa ki allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam mi duaaga mi angawni kiketo allahumma inna na'udhu bika Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun rakkatari kam medani kon kamakatto shirku kurawi danati timanna mena shirku kurawi danati ei engigennamas na'lamuhu wa nastaghfiru bika lima la na'lamu adi negi kurave shirukum westiman timam men imba ilahu hadratun fafa fsawng yadbe mi dua mi wara muhim dua en hagigatuga hama yakuga ikhlas tarikamuga matiga sabit ruma gadala masakka kurum eyus algon men korenje hekame ehmima kirti qur'an go sangafani walladheena jahadu fina lanahdiyannahum subulana timang ilahu ge mauga mi masak gadala masahe kurami bayaka timang ilahu ge mi magu dakkawa hushim ehmi ikhlas tarikan maslibani gadala masahe kogge wa inna allaha lama'al muhsinin ihsan tarina na ekuge Allah subhanahu wa ta'ala wadigemman ihsan tarikama ikhlas tarikama mikan kamaki guli lam hifawa kantat shamam ikhlas tere kam ga waage dakka galgum ikhlas tere mi furatum ikhlas tere kam ki koba kalum bayan kore e fok galgum men kirit qur'an rasul sallallahu alaihi wasallam ga sunnatu ga kiha member ka barola of ikam bayan kore gomidi alum men kuram kantatta ege ajje tengoti alum samal kan denje kantatta ki koba hiye ikhlas tere umuga mi gota ad ikhlas tere weveni war boda ekama de tere samal kan dige ei ege tere war fasehem vette kala kame kantatta e bohuri inge shiruku ge tere vette kala ikhlas tarikamuge edikolake shiruka ki Allah subhanahu wa ta'ala nufussamane faaf ehmima waraboda algon men mikama de terega visna fikuruko mikamun rakka tarikan nuhoda fiya algon me ekkala mi shiruke tere vettidan ikhlas tarikan algon me kiba hingadan ehmima rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurabba dekkun tarikamun durwegatum ma waraboda samalukan den jehe kan angawa hadith kurabban إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء كودا شرك بره واهكي إبره نركّا تري إيش إيش تمن كله فان أم بيرفول يوم ودا جنون تيجي بعمل إيجا جهدان تي أي كوشتو
riya dekkun terika emi dekkun terikan algon menge hita mi algon me kura misalaka alukamu giteregana dekkun terikan wadejjiya ai mi namadu kurikamu gavies roda hifikamu gavies adi sadaqati dinkamu gavies egeteriya dekkun terikan wadejjiya amale ga mi riyakari himenigen adiyai riyayaki mi dekkun terikan ehme dekkun terikam egeteriya wadejjiya shirkuge bayin egeteriya wani kula shirke mi kiyani ehme mi shirku wadejjiya yoti ihsamu amal bekaru نعم شامي أو مهمي يهوداس تركم جواه ذكر مهم كم جواه كذكر يروجا أي ترى أو من ميور بار ولا هم كم كورم مبنا يروجا أو من كم كم بس مكورني कामयाब अंगेदिगे दे दुनिया के कामयाब होद मट्ट काळगो मसे करन अमल तो गा इखलास ते रुमकी कामयाब वो मट्ट का किहा मुहिम कमे पा आदे मी अमल तो गा इखलास ते वुमकी ए अलगन में कामयाब हमें वासिल वेंगोती अमल तो गा इखलास ते वेगेन का अलगन में दemme mi dekki wa haken algon men sabit wejjenun to hagigatu hennon to wani ikhlas teri kamen nen evves kame Allah subhanahu wa ta'ala qabulen nukurabba hemmi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din Allah subhanahu wa ta'ala ya din khalis kura halu Allah alukan kurashe mi angawani ingeta hemmi ma la in ashrakta la yahbatanna amaluka la in ashrakta لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين كليك فانو بالله الشرك كربا فيا كليك فانو يعملوس باطل كربا من الله سبحانه وتعالى ادي كليك فانو بجن داهو شي قال لنا بجن ما هم قتلين امي كليك فانا مي فدا مي بس فلتا انغوا ميوني ارغن مي امته مسج دبو مت كانون ehmi mi wahake ki warab boda algon men mi visna fikr kuranje kantat ehmi me kura amalu ge ikhlas tari umaki kamyab biya hame wasilu muga warab bodu daure ega ecche hagegatu inget shawma hama mi kurim salwa mi ishara kur fadan alwomen amal tam mi kurani ma Allah subhanahu wa ta'ala ge rusew man edigen de duniya ge kamyaban edigen alwomen ikhlas tari umga wahakas mi dakkani e usul ko ba ikhlas tari kama ekega mi huriha kame kura mi heggal libena foni mewa eki akhiruga ade mi algon men kuriga ves bi denne bihen algon men mi bimmati ga mi oleni Allah subhanahu wa ta'ala yang alukan kuruma Allah subhanahu wa ta'ala mi bimuga algon men levvi e ilaha alukan kurum ege natija ki ko bato ege natija ki algon men na qiyamad do matwerigam wa swarge limu ege badaluga Allah subhanahu wa ta'ala devban ehme tibe from visna wada gannawa ikhlas tari umuge ikhlas tari kama eki alukan koggen noni soaruge algon men ka hasil nukurave me bodu me waay ki algon men hasil kurave akhira bajje verwegen diu ehme akhira bajje verwegen diu mattaka algon men me he amal kurumuga ikhlas tarikam warabboda beenu jehifawe ehme ma mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulega aswe innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alayha hatta ma ja'alta fi fami imratik mi Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu ful edigen mi hede koffinama Allah mi hede ka ajur devve Allah subhanahu wa ta'ala wajhu ful edigen Allah ge wajhu ful edigen heda kurima ajur devvani ei kitamme kudakame kamuga vies misalaka enage amimihage mi angayallabba suwa kamuga vies ingeto kaiti kol kamuga vies mi Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhu fuledige yakan koffiya ene darumaya sawabe balibe ingeto hama ya kuga ehen hadith egga rasul sallallahu alaihi wasallam he amal kurma neeggane dimagi gotun e amale misalaka wahake ki ene mi nukurawuni ekam neeggane gendi ene hori mi abe gotun rasul sallallahu alaihi wasallam angawafe manata ila firashihi wa huwa yanwi an yaquma min al-layli faghalabathu aynahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa
وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل مثالك ميهكو نعم مي دمو نماد قرآن هتلاقي إني غنغن أس مي عندك جسالي حرام كل جسالي تنو إني مثالك ندوني نجت نعم إني ندوني مي ندفع إني كهينو لون نعم إكمك الله سبحانه وتعالى مي حديث كم ينغني الله سبحانه وتعالى إني نيتا إجوتا إني ثواب دبانة بس هما مي دمنا ما ذكرهم الثواب إني دبانة سبحان الله كوات هم من نية إخلاص تري نيتين أوجي الله سبحانه وتعالى كما ثواب دارما دبوم هما مي ورا ديلتي إنجت ورا ديلتي وانت ودي نعم شو مهم إخلاص تري كموجة مما موضوع دايرة هذه إنجت مي كموجة نعم ورا مهم واها كدن والفان إخلاص تري عمل مدوري كود دن ودعاء مي ورا مهم كم إنجت نعم إخلاص تري عمل مدوري كو الله سبحانه وتعالى الدعاء دنه مي هم وقت الدعاء إجابة كرباك سبحان الله أرغن من أرد إيمان مي تيمي هكو سهرة إجتريك هنگا فدانيكو ديكو ميك مي ريوغين مي هم أرام كرمتكا هول فربداي هول إجتري بني نعم وانتن كليك فربداي متين وتيغين هيله تاشوي එක්කල හොහලාගේ දොරමතීක මිහිල තාශවී ගත දැන් නිකුන්නානේ බස් ගොතෙන්නේ කාකත්තෝ ගෝවානේ හැම එකනි දෙන්නේ ගොති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්මීම එතිම්මිහුන් කොෆාවා ඉඛලාස් තරි හේ අමලුගේ මෙදවරිකෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙන්නවමු එතනුන් ඒ හිලවෙට්ටි එමිහු සලාම සුබ්හානල්ලාහ් එම්මී වරම් මතවරිකම හගීගතුක වාකේකී මේ කුරා අමලුගේ ඉඛලාස් තරි نعم شتي وغيرها ورم مهم ورم موضوع مي علوم من إخلاص تركم من موضوع مي دائرة كأن كوبا إخلاص تركم علامة تاكي هذا إخلاص تركم علاماتك مي أميها كباغا إكلا مي إخلاص تركم بودا كما مي ور تفاق دكم إنجت نعم هم بودا كما كبروري كم إنه هنان إخلاص تريك كباغ إنجت نعم أنا كلهم دكون تركم إنه هنان مي كباغ مي علامات مي واحكي أرجون من كرا عمل ميستخون كريمتيجا كوريس سيدرون كوريس مي عمل إجبان مثالك نماذج مي كوراني مسكي تجا نماذج كروما أنا يجي نماذج كروما بستفاد إنهن مي هر بايفار مي واقع تكي مثالك مسكي تو كرا باير ميهم بلاه تاين تبين دت نعم هم بيما نكان خشوع تري كما يكي جاينا نماذج كوراني مثالك جت إكمل جاي كراي راس لا فاهمه سكنت منت إنه نما دبني ماله إنكم بجاينا جاي خلاص تري كم كيكوبات هم بيم علم وريم بدارواني إخلاص تري جاي نامي مسكتو كرا نما دا جاي كرا نما دا بستفاد إنه ناني أمي أي علاماته هم إيه كوجا مي أرجل من ورقنا هيو عمل تيبكم عملوا تباه كي أي عملوا تكاد ترى ميستكم بناني كي كيتو كان أنا بلا ماني بايكو موجتة بلا جم فيتو مي كان كما ده ترى إخلاص ترى في كورن نكون أنا كورا عملا ده ترى كم ميهو كم يتشبونيس هو يتشبونيس أدي نبأ يتشبونيس أنا كمثلين كما كو أرجو نجي ترى مثال كباي ميهم بلانا وهكيك تمنى مي مثالك صدقاتي كفيمه ده كما بهغتون كي كيتو مجتمع ميهم دكني كم وهكيت بلاغم فيتو كي هاوركت تمنى تعريف قراني يت كما كنو ده يت اي اخلاص تري كان نكم علامات ايغوت دكا كما بج انمس ايغوت واه كنو دكا هم كان الله سبحانه وتعالى حضرتن ثوابا درمين اده كما بجيا ان اي اخلاص تري يت نعم شو منهم كوري مشيو واقف فلوج إشارة كوري مي إخلاص تري نية كاي كي عمل نكوري ونكم قبي نما إسباين حالته قالوا منا عمل إيه هم أجر دي بيجن دان كم كي وفاور كم كي حبرو سالوا منا إبوته إخلاص تري نية تيجي ساوو مس أنا ترى إخلاص تري كما من نية كي هم من ورك كبا مي كولن
ade innamal a'malu binniyat amalta binawegen wani niyatuge maccete ege wahaki mi daruma wah libum binawegen wani niyatuge maccete eko hennames ikhlas tari kama niyata guligenno ni ekala mi daruma enno libene get yar misalaka niyataki haqiqatuga mi niyatuga mi onna gotaki en amalu anen amala tafat kurumam niyam mi onna inget misalaka mi mendur namada asr namada tafatu mi wani niyatu ennunta mendur namada asr namada tafatu mi wani niyatu ekamako mi mendur namadu es asr namadu es algon men kurima ikhlas tari kama eki kuriya noni qabulen nukram emima mi innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat niyatuge maccashe Allah subhanahu wa ta'ala amalta qabul kurabum binawegen wani emima niyata ikhlas tari kama warabboda gulunge bahuri ekan algon men engeni hami faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala taka Allah subhanahu wa ta'ala ya ilah rasula taka kura hijra wajia hijra ge sawab Allah subhanahu wa ta'ala devvanika mi hadi mi muradak ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ekam ku duniyege kamen hodo mattaka nuata mi riti anghena ka kawen kur mattaka ena kura hijra ekam bejjiya hijra ga nete wa hakiki sawab hame kane ena hijra kuri kamakashe ena kamike ena libani sawab Allah subhanahu wa ta'ala hadrat darumen nete ehme niyata ikhlas tari kama goli fo ay member hame kane mi hadis argon men egenunta shawmen mi ikhlas tari kama ga dakar ikhlas tari kama alukam ga nekkam ga wanyam shawsam waqfol ishara kore fadan dekkun tari kan eba at iyata mi ha mi kamun salam mattaka dekkun tari kamun salam mattaka kore vidan kantata ki ko baba ade wara mi bodu kame hagigatu ga wara boda mi hun mi kala imtihanu eskorwe kame hagigatu ga hakeki mi dekkun tari kama ki ingeto e wara boda alugon men rakka tari wanje hagigatu wes ei kitamme ikhlas tari mi hakabes ekala bay faru dekkun tari kan emi hage hitabba degen ebade ehmi mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakum salam muttaka du'a wes daskod devaf mi wani ehmi ma warabboda rakkatiri wanje hekame emme furatama kamaki Allah ta'ala kuttambe ilahu ge hadratun waagi edu emi ilahu ge hadratun waagi edamwi timanna wahakeki dekkun teri kamu ge teriya mi nulevun edi timanna ge hitun ekan mi ane durukurabun edi hama eyaku ga ikhlas teri kan gelle emme ha kantattakun durwegatu mattaka gadala masakke kunjehne eyaku ga he amalta faalukon hedumuge badaluga we have boda ekala he amalta we have sidrun mi hunge kurimatiga kurumuge badaluga we have sidrun kureveta misalaka sadagate deirus emmenge kurimatiga dinumuge badaluga we have boda sidrun ekan mek kureveto gadala masahe kurami emvima Allah rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadise ga as-sunnan mi ekala mi kana mi kura sadaga kanatan wes nengi watun kanatun kura sadaga wata wes nengi kurun eyye emme wakiki matir sadaga takki hagigatu emmima emana dehwa hadisin onnan emmima mi fa akhfaha ma tunfiqu yaminuhu emmima enage am kanatun kura صدقة بحكي عن شماله يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام ade mi dini swala jawab program ade algome mi program ga bibadan nitiebe flung hipol go fede dini ekeki swal ta jawab genesteve to enkam algon menge suwa mi program mi battan kore mi nitiebe flung algon menna swal ta fonu vene gotan algon menna swal kore vene gotan ade haten no edden hataren ashen eke mi number tiebe flung hipol go fede swal ta fonu vomon iradu kore bi algon menna swal ta libe munda minbaraku tiebe flung swal ta kan algon men jawab geneste mon gendana
hama ege iturun tiebe fulun hama algomenna guluvwa ti algomenna ke do bayar wadagen debwa dini ilmurina wahaka dakala kamen olum filwalam beeno fulwa kam goninam e fursatu se boyin haten no edden hataren ashen ashe ke mi number tiebe fulun nanjesa mafoge sms korevima iradu korevi algomen e sual taka ves jawab genestemun gendana ad algomen dini sual jawab program kuriya genda iruga algomen ham takrar kon faha kolla ekkamaki algomen diriyolumuge haya veti kurmun da iruga islami usul taka gotan islam deenuga angawafa gotan algonmen amalta battan kurmun genda iruga kantatta olum filomun da iruga algomen hama nege kantattaken algomen olum ara kantattake saaf kuram beenu ba kantattake komme mihige ves horedan ehenkamuga wani nama algonmen e kantattan olum filunge beje saaf kuran beje algomen komme kame ves mi kurani ma allah subhanahu wa taala ge russabu man edi sawaba darme edigen kama ba iruga komme ve kame ves emme furiham gotuga algomen kurwen mioti algonmen amalta emme furihame kurevigen algomen amalta furihame kureve mi annani ekankan kuramvi emme furihama goi engegen daskogen ade algomen ma allah subhanahu wa taala angwaf miwani algomen nege kamuga wani nama ekame danna ilmu erina suwal kon olum filuma ei algomen oi gotaki algomen deen ilmurin bayan ko devani deenuga malumattan olum filumuka algomen ladugannaka jehilum waka nuje enkam algomenna komme kame neengunu kamuga veinames olun eri kamuga veinames avahan hama dini ilmuriyaka suwal kon ekamen olun filumvi kan goi saaf korami algomenna kame nubakon kurewma vore aha olun filuwagen ekame rangala kurum libena darmeya sawa ma boda ve situruwegen daane ama yakiga algomenna neege kantattake goskon kurewma vore kantattan hoda beluma gadala masekke kurum ma muhimwan ade ege iturun algomen miyaduge mi wahaka dekkon mi hisaban ayaru algomen mi wahaka dekkoni waram muhimmu mawduwaka ade ikhlas terikama gule gotun algomen wahaka mi dekkoni algomen komme kame kurikam gavi names algomen kantattan olum filwa daskon hoda balagen amalta komme gotaka behetti kam gavi names algomen hama shehoga wahaka fulum senge midi ikhlas terikam neti algomen amalta kurakam gawni nam eke algomen egen faada ek kurana kantattake nun ehenkam algomen emme furatama kameke gotuga kantattan olum filwa bala hoda ekantatta kura iruga e amalga ikhlas terwange baje niyatuga ikhlas terwange baje alum ummid kurani miha hisaban ayaruga salgomenna hami genewun mawlumatta ki tiebe fonna beenun teri muhim mawlumatta ka vikama ad alum hama iradu kurwa program ga bata terega tiebe fonna suwal taka jawab genesteve to masay kurmu gendana ingata inshallah ham mi belun terenge suwal taka hama itur suwal taka hilana ingata mi tengo suwal ki mi wudu nuko musafuga alla ufulun hudda wane toy noni kon kala kamettoy alti hama mi ilmering meduga mi khilafa masale ingeta mi imam shafi alayhi rahmage ni shafi mazhabuga mi hudda enno ei mi khilafe masale ki alon dannawani mi anahin mi boda rajihu gotaki ega wahake ki alla vidane allun hudde so demme sualaki maghrib namaz nukurevi hutta isha namaz goafinam furatama kuranjeheni kon namaz etto ade mi namaz kureveni tartib ingeto mi ilmari mi daloni namaz tartib fiwa hingotaka nukurevene mi emme furatama isha namaz kuruma faho mi kochto maghrib namaz kuruma faho isha namaz kuranjeheni egota tartibun kuranjeheni de misalaka mi enen adawni isha namaz ge jamaa feshifahun kama vs ena jehena wa hakeki ena jamaatu ga baaweri wani maghrib namaz ge niyatu ngeta baaweri vegem wa hakeki namaz kuramungus misalaka mi hatar rakoitta isha namaz ge mi ehme kinetto den hadani tin rakoy namaz dekkamu beji en den mi tin rakoy kurawni ma imama wakiwegen attahiyat ki mo salam dini maragalwan شده مهار متي علومنا مهار ميرين فيش علومنا هم مي رمضان ما هو فهديه مي كرمتي واني علوم فهديه غريتا كرمت لا يرو علوم مي بودا متي ليلة القدر ويليري مي كربي اميدو غولي فمي سوال هم علومنا هم لبن تري سوال مي ليلة القدر ويليري هو دم القران كانت تاكي كباتو ade laylatul qadr wilayre hodumattaka miha rasul sallallahu alaihi wasallam nge faraton algon menna nge foti wa hakeki oni hirreta kun tibame hu laylat fahdi hage oni hirreta kun laylatul qadr wilayre hodumattaka gada alama sahe kurash ehmima algon menge machan hoti mi fahdi hage horiha regves ei oni hiru nonas oni hiru nas vies masakka koru ngeta erun algon menna ham games laylatul qadr wilayre libigendan
ehnu tawani enu mi algon menne yakin kam sonnane misalaka handu fenunu gotun ehnu to handunu fenunu gotun mi bay fahru dimanu wesse bade ehnu to handu mi sabitu gotun dimanu wesse bade ekam mi zamanu gawara mi ekala mi wara kashawrukom mi handu mi balani datta ay mi falaki hisabu mi khilafi masale ngeta bay befrun yaru khilafi masale hennames mi dannawa echki komme gote vies fahudihage horihare galgon menna am masake kuravijjiya hama kommes edre dimawane nunto emima alukan kurumuga wahake ki fahudihage reta hama ni we have gadala masake kurumi reta huga ingeta erun algon menna irat krabiya mi Allah subhanahu wa ta'ala ekam ge tawfiq debba shada me suwala ki tawba umman avaswe gatuma ki ha muhim kamettoy ebbure awas kuranje he kamenna ingeta ei algon men na marade terega oti ki ha duwe he kamenna ge algon men giteren bay mi hum mi buna adu sive ingeta bay faharu kala wahaka dekkima misalaka bay mi hum abati be namada tankole farwa kula mi hum ingeta emi hun kare algon misalaka bahke ki mi hak buna fane tin hunna kalwa nu mune bunala timanna dem bahke ki adi zuwan konne nu nge meri umurugi fahokolga tawbawegen den rangal uleni kinetto engeni enege umuraki ki hawarik kamen got kabsna enget emvima vi haves awahaka algon men mi tawba Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratak kuttam wange beje wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ekama amru kurabba fani algon men mu'minun emvima ya laheffa hevgen kamakunu dane got kabs emvejiya ene warabbodu mi gellume kurimati wedan akhira gelligen hingadan shada me suwala ki hamad mayamba fam muskuli wadu emi hunna alala oga teruma gule gotun mawlumat kole dewafananto subhanallah mi waram muhim kamen inget algun hadana mi annani sahabiyek sahabiyeke dennawi hama mi waram matiwar sahabiyen inget algun dem yogutu nang hadanenne ennames ekale fano marang haziru egen kariga tibbe befulum wahake ki mi ane mi shahada la debni inget shahada la debima shahadatan nukiun demi kama wara kambodo ejje e beful kambodo gen rasul sallallahu alaihi wasallam ge ariya bada inde dannoak mi wahak dennawi ma rasul sallallahu alaihi wasallam e sahabi ge mamma ful genna wafa suwal ko rabbani ingeta suwal ko rabbani suwal ko rabbum mi konkala befulen heyye tibage darifulaki konkale darifulen heyye ekkala mamma mi dannawani waradrangalu namada farwateri realukan ihaginaen kurabba mi sunnal roda hippawa qur'an kiyawa vidaluwa zikr kurabba befuleke den konkametto uni den kulleka rasul sallallahu alaihi wasallam suwal kurabani ti mammaya deterega kihinen he mammaya darifula demenduge gulun kihinen he hisabu sualu fedichinget dannawafi warag gos koshewti den rasul sallallahu alaihi wasallam ashabe kalunna engewi daru kotta wagen gennawafa awaha mi daru andawafa mi darifulu alifana battala bash ekkala mamma kambodu wejje inget kambodu ege dannawafi rasul sallallahu Allah ge rasula eggotu kawse hen hadda washe timannage darifula deterega timanna hisaf kuraba ka koffime inget timannage hisaf koffime den rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi tikan engeni anekkavis shahada allah dinime den ebe kalunge arhugo denna shahada allah desh denna yugo shahad wadayin shahada allah dabbi mahama shahada kiya emme fahum ya ko shahada vidalu emme kiha bodu kametto mi mamma nuata bappa
bappage mammage haggen oygen emihuna deterega ala nola mi hitan eriha gotaka hadagen ehen ulumaki e waran nurakka terikam hagegatu ngeta ei duniyege wes ege sompa kan annane anek kolon akhiratu go sannane waran nurakka terikam Allah subhanahu wa ta'ala ge kofayen emiha hurele kamen e emwima eggotaka wes ehen hada kannuwan kinetto e mammaya bappa khasaka mamma e darifulu genguluni ekan hitan arwali salgon menge hita lolun karuna anna ehaves kambolu ekamaku e mamma nuata e bappa emme haluga jehe duwahu alanula du kolla miheki hadaha mi haru hila hitege veri ekengeta emmi egota kavis hada kanwane mi algon men hama egota kavis mamma ya bappa ya terege farwa kuda kollagen nwane algon men libe emme mativeri sawabaki ei mamma ya bappa khidmak ko gen libe sawab mi war digu mawdu engeta em algon wahaka dakkam wejja war digu komes wahaka dekkidan ennun to sha demme suwal ki samar muhim beenu ter suwal algon men hama takrar ko hama libe munda suwal mi ramadan ma fahugaves hewa amalta kurumati demi hurumattaka quran kantatta bayan kol de fananto kinetto amal kurambi ad haqiqatuga hewa amalak mi ramadan mas nimunima bayan mi hunna mi wagota kidan hisabun e nimune e dan diye huri hakam enget mi musun diye nun to den hisabun den kon kametto nane mi musum go huri ha hewa kam mi ati mi libi fanunta ekam haqiqatuga ehenenno enget ramadan mas ene heogotuga ene libunu kamuge alamataki ene he ehem den anna mastahugaves e heokantatuga sabitu horu mi algon ma handanna talagim wana kamen ingeto eggotakavs ramadan mas diumun den hisabun nimma laginannu ehem wima den algon men kuriya diumattaka emme avhak kuranje he kamaki mi ane ramadan maha guligen onna shawwal muge harod e haroda hifan algon masay koram emmerangal gotaki ega e harode emmerangal gotaki emme awha hifun ei mi shawwal muge dewana dohum feshigen haybana do ha me e harode hifun den egotan hife mi hayves e boy fursato ram mi shawwal muge terege harode hifun fursata singeta mi ei wara muhimmu kame farud fast namaz go so enunta sunne e sunnataki ekkala fardu namaduge mi ga bebe kudi kantatta uni kantatta pubaddala ecce hame egota algon menna ramadan mahmi kurave mi roda hifumuga wes kurave kudi kantatta hunnan datta uni kantatta ehme ekam wes fubedigen dane ekkala shawwal mangi haroda hifumu adi e akuga den e haroda hifawes nimmalam wiye kiyennu ingeto dem wes algon men hama kirita qur'an kiyumuga e kirita qur'an ki ramadan mahuga ga algon men wacha bawale bi fote ehbima hama ekani ramadan mahuga kiyawa fadu kolla fotka hadagen non ramadan maha fawes we have bodaka kala wagutu bahalagen medu nokendi kirita qur'an kiyewe to gadala masah korinje hen hama eya huga mi adives roda hifane mi komme mahegga mi ane mi roda hifane mi homa burasa de duas ane kolon foyroda med foyroda mi tersada fanar mi hatta wiswaha ki hama egotuga muli aharu algon men kuriya diyama hama heri wa ki mi ramadan mahaffaha hama heyo amaltahu ga algon men mashghul wef ade demme suwalaki fardu namataka farwa kuda kureve nama kihenetto hadane wara ka swasha ad fardu namada farwa kuda kogge nuwane algon dannawane ei konkama kattaka to fardu namada algon men farwa kuda kuram wi nonna evves kamengeto fardu namada farwa kuda kuranje evves kamen nonna kibegenta e Allah subhanahu wa ta'ala algon menge macha wajib kurabba fawa emme warugada mi algon muslima kabwa fa shahadatu ge dekalima dulun kiyuma fa algon mengi maccango emme bodu wajibaki fardu fas namadu ada kur emmima fardu fas namadu andar rak'ateni no qur'an ehen ebbes kamen non nane
ngeto نعم ehmi bainal abdi wa bainal kufri tarku salat ala ya kafir kama de menduga wani namadu ala fume ihaves boda rasul sallallahu alaihi wasallam barwal wa fa kamin namadaki ana kolon ekale fanunge emme fahuge wasiyatu ge terege wes namada rakka terewun timan kale fanunge loluge finikama ki namade rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kram baba ehmi ma ekama rakka teri nuwe qur'an ebes kamen nona dem sualaki miharo kinetto rakka teri wani rakka teri wani namadu wagutu jehumaya baki intizaamakon algon menge amalatu hunnanya hningeto kitamme bod masakkate kuran hori kamuga vies dan jehni hisab namadu wagutu bangi go ma huga wa huttal mingeto hisab huttala dan ei kofi mes dashuga in kamuga vies komme tanegga komme masakkate hori kamuga vies dan hisabun awa nimma laf den namada avse ganna mingeto mi ei mi den namada awas nuwe namadu ala waki den wani gotteki farwa kudawani ehm wima eggotaka wese farwa kudawumuga ihmalu wegen kamakunuda abadas visnam wani timanna mi wagutun namadu kurime timanna ekibegento timanna ki Allah subhanahu wa ta'ala kiha bur algon amille visnali algon menna Allah subhanahu wa ta'ala midebba ni'may ingen hashi algon minge hashiganuga barabara mihinga hingun mi Allah subhanahu wa ta'ala debba fa sihhat mi algon menna mi debba rizq mihingos kiyane kamenne emme kodawegen oxygen mi libe mi newala lung eg saunun algon mi dirimiti bani e debbani konfarata kunto bay fahar oxygen huswegen demmi ha telenje hal algon menna ege ehannunto ehmi ma efada ni'mat debba farate mi angawani tiwan ilahat tiyaba mi fas wagutu magine irenno fas wagutu haziru namadu kurash inge mi ma den ekama farwa kuda kurami haki timannage amilla nafsa bes farwa kuda kurami hennuntai ane kolon namadaki mu'minunge mi'raj rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mi'raj kurabba ilahu ki hadratak kuttan kurabba namad farlu kurabbi algon mennaka algon menge hashe gandaya ko no deben mi'raj nuwen ehnamas algon menna mi'raj webene goten ebo e algon men farlu fas namadu ga mitibeni mi'rajuka ehmima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbani as-salatu mi'rajul mu'minin namadaki mu'minun ge mi'raj ehmima namadaki malgo me farwa kodum go fursaten oikam fursaten ne gotaka sigeto ega nonna ne best choice nonna shalom program nimada hoji fatima malgo me na bayar wada ge ham belun teringe war belun ters bayar swataka jawab tegenestevi war bodo shukur dan jazakallah ade dini swala jawab program ade algome mi program go mi badani tiebe flonge swal taka jawab genesteve to tiebe flonge swal tan algome na libe mun da minbarakun ade dibe tartibun algome irad kira tiebe flonge swal taka jawab de mun gendanan algome na hama gina de swal tan libe mun da eruga algome na mi libe kuda wot kol terega huriha swala ka jawab no deve enkama wana en kamun algome ham irad kure be kuriyan huri program taw terega irad kure mi do algome na jawab no deve huri swal taka madama tiebe flonge jawab genestena ade algomen ham haten no den hateren ashen ashe eke mi number tiya beflong sms kurawani tiya beflong hipul go fede swal li uma fauga noni gulalam benu flow akam gawani nam nanjesse uma fauga haten no den hateren ashen ashen eke mi number tiya beflong sms kurawani algomen irat kurave ham iskame degen tiya beflong swal taka jawab deve to war masay kuram gendan ade miyeduge program bellevi tv semme ha belun terina war boda shukur dannama madamage program ayke baddal kollum go miyeduge program ni mala fakelana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh